Postoje različiti pristupi opremanju unutrašnjih prostorija. Nekada poželite da uzmete kompletan namještaj jednog stila kako biste bili sigurni da je sve dobro uklopljeno, a nekad želite da priuštite sebi da budete kreativni i birate komad po komad. Danas govorimo o tome kako da birate za svoje dnevne sobe razne komode i police. Svaka prostorija u domu treba da ima neku svoju specifičnost, nešto po čemu će se odvajati od ostalih, ali i sačuvati svoju prvobitnu namjenu i funkciju. Ako želite da unesete neku promjenu u svoj dom, krenite od sređivanja dnevne sobe. Prije svega valjalo bi da imate neku okvirnu ideju što želite da postignete ovim renoviranjem. Nekada i nije potreban veliki budžet da svoje zamisli sprovedete u djelo. Dovoljno je malo mašte i kreativnosti. Dnevni boravak može da izgleda potpuno drugačije ako mu promijenite i samo jedan detalj. Komode su višenamjenski komadi namještaja čiju upotrebu možete prilagođavati sopstvenim idejama i potrebama. Bilo da se radi o klasičnim fiokarima, komodama sa policama, ugaonim komodama ili komodama za TV, u pitanju je komad namještaja koji je pogodan za korišćenje u spavaćim i dnevnim sobama, trpezarijama i predsobljima. Kada birate komodu, gledajte da ona bude u skladu sa cjelokupnim rasporedom drugog namještaja, ali tako da se sve to uklapa, a ne da djeluje kao disharmonija. Ukoliko vam se učini da je komoda mala, možete joj dodati neke stočiće ili police koji će pratiti njen dizajn. Namještaj u ovom neutralnom tonu najlakše je uklopiti sa svim ostalim elementima u interijeru. Bijela boja u prostor unosi svjetlost i vedrinu. Preporučuje se ne samo za tamne prostore, nego i za stanove malih površina jer vizuelno proširuje prostor. Za razliku od komoda iz nekih ranijih perioda, savremenim komodicama se vide i naglašene su zakošene nogice od masiva ili furnira. Upotreba polica omogućava da pametno iskoristimo prostor i ukrasimo prazne zidove u bilo kojoj prostoriji. Osim polica za knjige koje možete kombinovati na različite načine kako biste kreirali unikatnu kućnu biblioteku, postoji veliki broj lijepo dizajniranih polica koje možete koristiti u kuhinji, spavaćim i dječjim sobama. Ono što nikada ne izlazi iz mode jesu ravnije linije polica koje dnevnom boravku pružaju moderan izgled. Na njima možete odlagati knjige, suvenire, cvijeće u saksijama, sat ili fotografije. Sve te lične stvari daju intimnu notu dnevnom boravku. Industrijski stil nikada nije bio popularniji nego sada. Mješavina drvenih i metalnih dekora kao i poigravanje sa geometrijskim formama sve su prisutniji. Ovaj stil donosi police u kombinaciji gvožđa, drveta i stakla. Osim što su vrlo funkcionalne, također su izdržljive. Na donje police stavite korpe, a na više kabastije predmete. Za ugodniji utisak dodajte i rasvjetu iza njih. Metalne police možete koristiti u svim prostorima, u dječjoj sobi, kuhinji, radnoj sobi, dnevnom boravku, na terasi ili balkonu. Osim od metala, police mogu biti rađene i isključivo od drveta, na primjer u vintage štihu. Mogu poslužiti kao improvizovani paravan između kuhinje i trpezarije na kojem ćete na jednoj strani smjestiti suvenire, dekoracije i cvijeće, a na drugoj recepte, posuđe, vaze, začinsko bilje i drugo. Veliki broj lijepo izrađenih namjenskih polica i komoda pronašli smo u Home Decor radnji Lamia Casa u tržnom centru Delta City u Podgorici. Unikatnost i neodoljiv izgled interijera možete postići izborom komadnog namještaja poput jedinstvenih ormarića, komoda, stočića ili geometrijskih polica. Ovi komadi pretvaraju jednostavan prostor u sofisticiran i moderan interijer. Bilo da se radi o hodniku kroz koji prolazite na putu do dnevne sobe, kuhinji ili radnoj sobi, komadnim namještajem kao zanimljivim dodacima možete pronaći način da upotpunite svoj prostor. Ne žurite, raspitajte se, napravite plan, a onda krenite u kupovinu i realizaciju zamišljenog. U tome je ključ uspješnog opremanja vašeg doma.